درود بینندگان عزیز، همه دوستداران و علاقه‌مندان حادثه‌های جالب طبیعت و آزمایش‌های شوق‌آور. طوری که مشاهده می‌کنید ما در آزمایشگاه برنامه تجربه قرار داریم و امروز من به نظیر آماده‌ام که شما را باز با یک آزمایش خیلی زیبا، جالب و شوق‌آور شناس سازم. بینندگان عزیز، برنامه تجربه سالهای زیاد است که پیشنهادی شما می شود و در هر برنامه من شما را با یک آزمایش یا شیمیایی یا فیزیکی شناس می سازم. هدف اساسی ما این قوی‌تر کردن ذهن شما و شوق و هوس شما را بیشتر کردن با علم‌های دقیق می باشد. زیرا یادآور می شوم که اجرا کردن تجربه ها یکی از آسان‌ترین راه‌های فهمیدن موضوع‌های دشوار از علم‌های دقیق می باشد. مثلا وقتی که شما یگان موضوع را از فن فیزیک و یا شیمی خوب نمی‌فهمید، می توانید یک تجربه را انجام بدهید و آن حادثه را، آن حالت را شما می توانید در عمل خوب مشاهده کنید و همین طریق موضوع را خوبتر می‌فهمید. بینندگان عزیز، تجربه‌ای که امروز من به شما نشان می‌دهم یک آزمایش خیلی جالب و زیبای شیمیایی می باشد که آن نام دارد لامپای لاوایی. بله، لامپای لاوایی را ما می توانیم خود از مغازه ها دسترس کنیم و آن برقی می باشد. وقتی که ما آن را با برق پیوست می کنیم، یک منظره زیبای پیدا می شود، یعنی پر از حبابچه های رنگارنگ. اما در برنامه امروزه من به شما نشان می دهم که لامپای لاوایی را ما می توانیم در شرایط خانه با استفاده مواد خیلی دسترس آماده سازیم. بینندگان عزیز، بسیار منتظر نمی‌شویم و بیایید من شما را با موادی که ما لامپای لاوایی را آماده می‌کنیم شناس می‌سازم. در تجربه امروزه با ما لازم است روغن، هیدروکربنات ناتری و یا سودا، سرکه، دو ظرف شیشگین و رنگ. از همین مواد ما یک آزمایش خیلی جالب را اجرا میکنیم. بیایید بسیار منتظر نمیشویم و تجربه را شروع میکنیم. در اول ما از ظرف شیشگین استفاده میبریم. برای اجرا کردن تجربه شما میتوانید از ظرف‌های کلانتر نیز استفاده برید. تجربه شما باز هم زیباتر و جالبتر میشود. حالا ما به ظرف شیشگین یک قاشقچه سودا اضافه میکنیم. ما با سودا تجربه های خیلی زیادی شوق‌آور می توانیم اجرا کنیم و با یکی دیگری از آنها شما در برنامه امروزه شناس می شوید. حالا یک قاشقچه پر از سودا را به ظرف می اندازیم. اگر شما این آزمایش را در ظرف کلانتر انجام می دهید، پس می توانید بسیارتر سودا را اضافه کنید. حالا باشد ما روغن رو گرفته به ظرف می اندازیم. اینجا با ما بسیارتر روغن لازم می شود. یک ظرف را پر از روغن می کنیم. همین قدرش کافی است. ما الکی نصف تجربه را اجرا کردیم. بله، این آزمایش خیلی آسان است و وقتی انجام دادن این آزمایش نیز خیلی کوتاه است. برای همین این تجربه را حتما شما اجرا کنید. حالا ما از یک ظرف دیگر استفاده میبریم. ظرف رو میگیریم، با آن سرکه اضافه میکنیم. بینندگان عزیز، وقتی که شما سرکه را استفاده میبرید حتما احتیاطکار باشید. کمی سرکه به ظرف اضافه میکنیم. همین قدرش کافی است.
барои зеботар шудани таҷриба мо аз ранг истифода мебарем. мо бояд сиркоро ранг кунем. бубинед, ранге ки ман истифода мебарам ба мисли хок аст, аммо шумо метавонед аз ҳама гуна рангҳо истифода баред ва сиркоро бо чӣ ранге ки мехоҳед метавонед ранг кунед. каме ранг мегирем ва ба сирко илова мекунем. ҳоло бошад омехта мекунем. сирко аллакай ранги сурхро гирифт. тамошобинони азиз, ҳоло мо расидем ба лаҳзаи асосии таҷрибаамон. лампаи лававӣ қариб омода шуд. барои онро мушоҳида кардан мо танҳо ин ду моеъро якҷоя мекунем, яъне моеъе ки мо дар он сирко андохтем ва онро ранг кардем ба равған илова мекунем. бо диққат бошед, ин озмоиши хеле ҷолиб аст. ва бубинед бинандагони азиз, инҷо дар дохили зарф мо як манзараи хеле зебоиро мушоҳида карда истодаем. бубинед, дохили зарфи мо пур аз ҳубобчаҳо шудааст ва як реаксияи шадиди химиявиро мо дар инҷо мушоҳида мекунем. барои хубтар ин озмоишро мушоҳида кардан, биёед барқро хомӯш мекунем ва таҷрибаро хубтар мушоҳида мекунем. бинандагони азиз, мо дар торикӣ лампаи лававиро тамошо кардем. дар ҳақиқат дар дохили ин зарф мо як манзараи хеле зебоиро мушоҳида мекунем, яъне мебинем ки ҳубобчаҳои зиёде пайдо шуда истоданд ва ба боло ва ба поён рафта истоданд. бинандагони азиз, то ҳамроҳ кардани моеъҳо ба ҳамдигар, яъне сирко ва моеъи аз равған бо сода, мо инҷо ягон реаксияи химиявиро мушоҳида намекардем, аммо баъд аз ҳамроҳ кардани ду моеъ, бубинед, мо инҷо як манзараи хеле ҷолиб ва зебоиро мушоҳида карда истодаем ва ин ҳам бо истифодаи маводи хеле дастрас, ки дар хонаҳои ҳамаи шумо вуҷуд дорад. инҷо мо ба ҳадафамон расидем ва тавонистем як лампаи лававиро омода созем. ҳоло ман фикр мекунам, ки шумо мехоҳед сабаби ин таҷрибаро фаҳмед ва асоси воқеи ин озмоишро ҳозир мефаҳмед. бо диққат бошед. вақте ки мо сиркои рангаро ба зарфи пур аз равған илова мекунем, сирко ба зери зарф меравад, чунки зичии он аз зичии равған зиёдтар аст. дар зери зарф реаксияи сода ва сирко оғоз мешавад, ки дар натиҷа гази карбон ба вуҷуд меояд. ҳубобчаҳои гази карбон аз сабаби сабуктар будан ва зичии камтар доштанашон ба боло ва ба поён ҳаракат мекунанд. ин ҳаракатҳои ҳубобчаҳои гази карбон то анҷом ёфтани реаксияи байни сода ва сирко идома меёбад. тамошобинони азиз, сабаби ин озмоиши ҷолибро низ фаҳмидем. бубинед, то ҳол дар зарф мо ҳубобчаҳои зиёдеро мушоҳида мекунем ва то ҳол реаксияи химиявии мо давом дорад. ин реаксия то вақте идома меёбад, ки ҳамаи сода бо сирко ҳамроҳ шавад ва ҳубобчаҳои зиёде пайдо шаванд. хуб, бинандагони азиз, таҷрибаи имрӯзаро низ анҷом додем, сабаби таҷрибаро фаҳмидем ва инҷо вақте расидааст, ки ман бо шумо хайру хуш кунам. лампаи лававиро дар хонаҳои худ омода созед, албатта бо кӯмаки калонсолон, ва бисанҷед, ки муддати чӣ қадар вақт реаксияи химиявӣ дар дохили зарф идома меёбад. вале агар шумо мехоҳед бо дигар озмоишҳои ҷолибу шавқовар шинос шавед, пас маро дар барномаҳои дигари таҷриба мунтазир бошед. то барномаҳои дигари таҷриба бо таҷрибаҳои осон ва нав. хуш бошед.